Anyan, ti kinaimbag ti apo ko kapsata. Uray kasanaw. Pinada idi abot agpo na nga bauray mo ayan, huwag mo lakad mangga. Kasi naman, yung papatik latamot tinagmula. Ngam dahil ko, pinaramot ko, tatan ni. Adamot sa magmamanong nga bunga na. Maikatlo nga taon dahil yun nga, agbumbunga. At apiting tayo na agad yung daduma. Guys, adulante ko na. Amot nga nasugat, ngam apaya nakalakuran. Ngam mayat unag na. Mayat. Pangburas tayo ati ka. Dua. Ito, hindi may kadwa. Oh, dito daw maganda nga Cambodian mango. Naala siguro ano Cambodia apaya nga hindi baga nga Cambodian mango. So nga yaman arte yung kayo panang buy-buya. Kahit nung nagustuhan nyo panang video kada gito nga nak imulmula ay kahit di kayo liplipatan na i-share ka na isab-sabali kaya di kayo liplipatan iti agla. God bless us all.